Dali. Asama ko Dali lagi. Ha, saka na na. Ipatuli ta ka kay pisot kay kang dako. Mang nagsabot na binata, mang. Yung tuli ay, mang. Unsay way tuli ay nga ni ukok na imuha. Ano mo ning mukok, mang? Mukob-kob niya po na, mang. Bukob-kob sa imong naong nagkadugay ba? Wa na jud kay lami. Unyagwa na ilami ni, mang. Mao ganing pagpatuli para mo lami ka. Tara. Di Tara, lagi ko. pagdali ko diha. Dok, mauna na pasyente, Dok. Oh, murag mauna na. Andam na diha. Dok, unsa man imong gisuot, Dok? Asaan eh? Kene? Gloves ni para di matitanos. Ah, maupo, Dok. Nana sila, Dok. Dali. Dam, mao na imong ipatuli. Oo, nurse. Mao ni. Dong, dako na kay kadong wa pagyapon kay tuli. Alangan, Dok. Daan, misaw na nagsabot to nga dili ko magpatuli. Ireklamo naman. Grabe po kadong oy, talawan magkikagtuli. Abi pa lang, dili ka tinuod nga laki. Kay talawan kay ka. Na, tanawa. Mao nang ikaw pagpatuli na. Tutsar po kay ka. Dok, sugdi na, Dok. Nurse, ihatag ang bangko. Sige, Dok. Dong, dali dire, plaster na dire. Dali. Lingkod. Ay, sige la. Sige na, Dok. Dok, baira sa siguro na imong waypon, Dok. Kay habol man kaayo. Unya, Dok. Madotlan pa ka ni. Nga gikobal na ra ba ni? Madam, kani nga sesyon karon, dugay-dugay gud ni. Tisa nga naman dugay man, Dok. Dong, huna-huna 39 anyos na ka. Ang panit ana, hasta ng hunita. Sakto jud ka, Dok. Kay ang panit ana, murag yung baliti. Sige na, Dok. Sugdi na. Kani, dili ram kani sakit, dali ra ni. Tisa, Dok. Unsa man na? Okay ni, mao na tong secret weapon, mao na tong gamiton. Kana, Dok. Sakto jugay na. Madotlan na jud na. Okay, kani sa atong gamiton, relax lang ha. Dok, maluoy ka, Dok. Pakangong ko ni mo, Dok. Aw, maora may dali nga pamaagi. Ala, sige. Oh, nagibang yung sundang. Dok, murag dili gyud na makayag isa. Sundi. Tisa, Dok. Unsa sundi? Relax lang. Dam, paliw ko gunit, Dam. Sige, Dok. Ay, Dok pa. Ay, Leo. Inhale. Exhale. 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 Sige, Dok. Bunal gyud, Dok. Bunal pa gyud, Dok. Puspusay jud pagtaman, Dok. Puspusay ba? Di yun makaya. Need yun yung ratsa. Dok, bito ko ninyo, dili ninyo na makaya. Magtuman, manggon mo. Aw, Dok, og dili gyud makaya sundang. Sibog gyud ta sa atsa. Aw, murag ana yun. Unsa naman na, Dok? Pang, relax lang. Makaya lagi na nimo. Mang, unsa tanan nila sa kwan ni, Mang? Ako na kay bukhaon. Dok, dali, Dok. Kay nagdugo na, oh. Inhale. Kansa, Dok. Unsa man? Ay, sige reklamo ba? Dong. Ginawa, dong. Pang, ginawa ba kay mamatay ka na? Nahala, sige. Utong na lang. Utong. Hay, salamat. Nadutlan ra gyud, Dok. Grabe sapper na mo dire, dong. Matuli lang ka. Mang, umana, Mang. Umana, Pang. Naputol ra jud. Unsay naputol? Hala, dong. Pasensya gyud, dong. Naputol gyud, dong. Sige ra magluhagod. Tanawa, naputol. Tuli ra to sabot inyo giputol. Hala, dong. Dili na biya naman balik. Ipakaon na na sa pato. Ay!